إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كرا حمدك الله عز وجل كويت الله يراتشيا سال مندول كرا حمدك الله عز وجل كواسو putinjamen kakva voz višim od dinja čal voz višime celja em ibadetja kakva mubarek divja nas alavatjem selamija
upravo maro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familja, upravo ashabja, upravo sao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar, makaja dunjana mukle misar aver osvensar muslimanja. Sa gili me pralalen e mpenjade. I tema je da su tne hudbakeri Itali i opasnosti iftirakora. Olafi iftira Italo te čive upravnesao manuš nekoja butikova so of na kergjalu. Te vakereta radava manuš kova so of tarde skoro mui nikogaš nikao gja. Te či uprav nekoja manuš deka odredimo delo kergja, a of pojma nandene taradava delo. Sa akva vikinela be pralalen el iftira. I iftira pralalen, te čive tere pralen muslimaneske, akava Italo jektaro najopasno gjunahi ko akava marodini. Iftira te čive nijekje keske, uništingjo vela ker, uništingjo vela zajednica, uništingjo vela pralipe, uništingjo vela jek naselba jek celo tan, Kobor li kera samo propelema škarije kromem romni sebe pijačali iftira. Kova so neosnovano šundisalile lafija vrialdan bite proverinempe uništisalile kera. Kobor li ača pogrešno razmisli be odredime bukengoro ulo pralea tena kere lafi, džematea tena dikelpe ili pak tena štite podnesinelpe. Wallahi azza wa jal ko Kurani abdi mushan akava penelale spomninelale jektaro najbare gjunahia pa agar kavakel walladhina yu'dhuna almu'minina teško kolenge kolaso kirena izjeti nemire mu'minene mu'minken pere pisila fonencar te janen dekadalea bari potvora upralende kerge madalea kerge baro gyunahi ko Allahi azza wa jal. Pralalen čači paskja kaja čip, ojtali tikni, ojtali bizo kokal, oj janela te pagel kokal. Akava vas isite svedočinela menge tajsa ko Allahi azza wa jal. Sa veo manuš osven so komunicirinela. Pere čibjaja, komunicirinela pere vastea. Modolesko Allah azza wa jal ko jomul kijame. I si te dozvoninel, sad te svedočinel ili tuke, ili protiv tuke. So lajkuingjan, so pišingjan, so raširingjan, sa ovela taj saki odgovornost Allaheske azza wa jal. Odoleske talano pejgamberi ali selam kava kerel. Jek manuši si te izgovorinel lafi pestar. Na ne te vodinel računi. Vakeridol lafi talo samo akava. Aman se bepja dava lafi. So ka iklol tutar. Bizo proverime. Netošno te perave tere psalili tere penja. Pejgamberi alisam ka kerel. Se bepja dale lafe skoro. O Allahi azza wa jal čivela le ki dubina e cehennemeskeri eftavar dežberš. Isto agar psalalen trebela te janat deka akava bila či pesineda raširimo ko vakti je pejgambereskoro alaihi selam. Na ne nešto novotarja ko amaro vakti. Odolesko Kurani ave mušano pišinela menge deka uve ko Allahi azza wa jal oko leske kaski talo kerdo nepravda o Allahi kalela leko selameti aman okvo iftirađija o Allahi ponižinela leki dunjajem ko ahireti uštinge ko vakti je pejgambereskoro alaihi selam Šivge iftir uprali Ajša radijallahu anha deka kerja oros piluko pazine ne pejgambereskere romnjake so ajde denes nesave frakcije ko vaso pripišinena peku islami raširinena asafko mislibe. Pejgamberi alaihi selam si kavga ko prvo momenti poro manuši kano delo pesar holangja sađi koto Allahi azza wa jal na objavingja kuransko ajeti ki odbrana Ajšake radijallahu anha.
O doresc că psalalen, o pejgamberi alaihi salam, cu aver hadisi karaklamen gaçali opasnost, ko je zajednica te gjivdinel për iftiraja, pejgamberi alaihi salam ka vakrel, ela unebbiukum bi ekberu kebair. Mangena li te vakeraftu menge kuajt alonaj baro gjunahi, bela ja Resulallah. O ashabi avakede seka ko ja Resulallah, manga te shuna kuajt alonaj baro gjunahi. Prvo so spomnja o pejgamberi alaihi salam, el ishraku billah. Prvo te kere shirki Allaheske azza wa jall. Te prepishine Allaheske amal. Dujto najbaro gjunaj el uquku validain. Te na ove poslušno tere roditelenge. Te na počitujne tere roditelen. Em kokraj kavakrel ešehadetu zur. Lažno svedočanstvo. Lažno svedočanstvo i talo te omalovažine tere prale. Te ponižine tere prale. Bizo prethodno te džane açaltoro pral. Da li talo dva čačipe ili na. Doresc prava musliman. Pazin tu tarakava se akava kerela tu çorolo ku Allah azza wa jall. Peygamber aleyhi selam kava kerel menil muflis. Janen ali koitalo nai baro çorolo tu mendar. Toga şu ashabi kava kerem. Ya Resulallah, amen jana de kanai çorolo italo ku akasnanele ni ker ni haibe ni pibe. Toga şu peygamber aleyhi selam kava kerel. Nai çorolo tu mendario kova manush, so kavel pere namazea, pere postea, pere jumaja, pere sadakaja, emtara dvana netara kelniso se bepi e filja ne kerja gibet jo govoringja, dujto neske čivja bukja kovaso na kerja, trito umalo važingja, emsa kava isite lel pelesar ko jo mulkjame. Prala musliman, Джанте дживдине ифтираја прематоро прал муслимани. Акава значинела и сите тергјове управ о мостие джехенеме скоро. Посебно и ек долина о Аллах азza wa jall. Акале ману шенге припремиња ко джехнеми радул гудат. Аква и тало тан околе ману шенгоро коласо дживдинена ифтиренца само те понижинен перепрален. Samo te unišne lengro integritet. Odolesko pejgamberi alislam ka kerel. Upralen de isite čorgion tate kerav de panja cehennem meskere. Sadji kote ne isplatingjo vela. Adava su ikrilotar lengoro mui. Sadji kote o baripe. O ponos pere pralema muslimaneskoro kovaso uništinge. Akva italo hali adalemanu šengoro. Najšukar falalen ko Kurani si kavela menge. Deka se ko e ko italo povrzim Allah azza wa jall. O Allah i kalela le ko selameti. Ovdan dinela ko Allah azza wa jall. E Yusuf alaihi salam manglete mudaren. Sebepi de kitalo manglo ko porodat ko Jakub alaihi salam. Lengoro namerate mudarene Yusufe. O Yusufu lo gjivdo. Lengeri namera sine te frdene Yusufe al-Islam ko bunari, završinja ko Egipet, pa frdingele peri iftirencar ko zatvor, koga pengja alote si lujnelma niromni taradvo krali so si neko dva vakti. Nakla sa, ama nadavo ulo sebepio Yusuf alaihi salam te ovel dujto manush ko Egipet. Hovavge upravo Yusuf alislam de kitalo mulo so celo dat mate mangele čave. Naprotiv, odat panda poveke em poveke manglja pere čave. Akva italo samo primeri, adala manusha kolaso gjivdinena iftirencar, kolaso gjivdinena tekeren, naret kijek zajednica, lengoro krajtalo paše. On budurna džana. Ako dikea, najčesto kad dike koji kerela kala iftire, koji raširinela nered kijek zajednica, najčesto kad dikea da vama nuš, ko vas oačalo dinari i talo spremno te biknel po rodini. Najčesto kad dikea da vama nuš, meninela pe pasošija, meninela po identitet, se bepjačalo kriminal ko vas o italo poznato Sara Kariki Evropa.
Najčesto adlama nušajtale brkime koga džana ki Evropa sebe pijača lengoro kriminal. Emontale ljubomorna koga sjantu napredno kiteri familija, koga sja napredno kiteri buti, emkadi ke adlama nuša sarka ovem protiv tute, sarka kerentuke i morija, amende ne sarulo, ako mangeate šune šukar lafija tuke onda mer. Ameno šukar lafija vakera samo manuškoga merela. Ako ki familija nekoj ulo uspešno, amen ga čola ljubomora, amen nas jam raspoložime, amen mangaja okole manušen, pogotovo ki familija te angjam te ributi, vala džunaja kava, ingarleska kava habesva čilo, neka hal buč havesi, amen akale manušen mangaja. Amen mangaja agar terenove napredno. Amen mangaja koga sjan manuš pružimova stea açali sadaka. Ali prava musliman. Jande ko Allah azze o jel sika vela da ne manušenge panda ki dunjaja. Ale te jalinem pe Tarosat ibn Waqas. Gele kome radiallahu an. Vakerindo. Ya emirul mu'minin. Akva saat. Na këldinela šukaru namazi. Na nela šukar presude. Omer radiallahu an mukľape te džav. Kva tan empučele sadeja saat. O narodo žalinela pe tutar na këldinea šukar namazi. So penea kakva. Ja emirul mu'minin. Këldinala sar so këldinjao pejgamberi alayhis salam. O prva 2 rekatija podugačko, o 3 štarto pokratko. Šundisali lokatari krola ke iftira. Ko krajo satka krel dova. O Allah, kerava dova kale manušeske so čivjaman gi iftira ko omeri radiallahu an. Te dele bud berš, te dživ dinel, te kerele korolo, em te kerele hajgara maškaro manušatove. Prenesingjove lakva manušo dobor purilo, so i koža tar leskoro mu čarga leskere akja emulo hajgara maškaro manuša. So haljovaja katar. Itte ku davatu mazlumin. Dara tari dova kaske kerea nepravda. Fe inehu lejse bejnehu o bejn Allahe hijab. Maškar leste mu Allah na ne perda. Te dingja tu bedovaja, adja bedovaja talo kotan. Pogotovo musliman, pazi so vakerea te repralestar, a te gelo adva kjumra te diklja i kjaba i odikibe kjabakuru i dova na iringjo vela, mislim to hali sarko velko Allahi azza wa jel. Džani si tu tmeriva, isto desi salilo, ale te žalinem pe ko emiriva kerda kvali ljameri puf. Em ko kraja kva kazdel pervasta. O Allah, kolja kerla te perel pe puvjate modorik te merel. Em čači paske agar da ulo. Agar završingjo vela pralale ni iftira. Ma dživdine na kale osobinaja. Zada te uništinel tumen, to vel taroglam na sebepija. Inaku prava musliman. Jektaro vrsti iftire so kerela pe italo. Iftire je Allaheske. Deko Allah vakerja filani nešto ovna vakerja. Jektar iftira talo iftira premo pejgamberi alayhis salam. Te vakera nekola hadisja kola sona vakerja. Iftir upravo ashabija. Ajde kalja dživdinaj si ponižive iftira protiv ashabija. Iftira prema alimija. Coborli ajde mašala šunava kerena pe mesiu mebu hanife mesle dinava. Ama meću dinaman te predstavi ne Ebu Hanife aman bizo brada te ove. O Ebu Hanife vakerja muž bizo brada neste si džuvlika nesi fatija. So keraja ka no Ebu Hanife so vakerela. O Ebu Hanife ka vakerel muž bizo brada masakringja po romuj. O Ebu Hanife vakerja i romni trebela to pandila ko romuj. Ko bor se mamen ko Ebu Hanife. Me darava te vakrastum Hanefia. Se me but mangava Ebu Hanife. Ама на щито авсарлест. На щите вакераме сумля скоро представник. Ко борли в тире чена пе ко асхаби башка ек дерси како прачала дава. И в тира еде ко бор мангеа премо мануша.
Dar antaro Allah tu men so piravena ko telefonia kanata kravika len tomare telefonia so isi tu men garavdo. Rezillukia kadika. So kerene narodos kereciențar. Perena cu asafco nivo. Ma mislim deka čači pitalo saso šunea tera širine. Na. O čači petalo po neko aš haramim. Se ko a čači pe so kerela neret, a dva čači pitalo na ne dozvolimo. Pazinen sora širinena. Ko ven odgovorno taj sa ko Allah. Pazinen so pišinena to mareva stensa ko ven odgovorno taj sangva ko Allah azza wa jalla. Sartara kamentari iftira, so trebela te kratena pera cu asafco gjunahi. Prvo so trebela te kera, potvrdine no haberia so avena tu menge. Ma prifatine niso haberi koja italo bagabonti, koja italo poznato perehova vibenza ko tanka so dživdinela. O Allah ko kuranila kergem koga vela tu menge haberi ta reglaš niko, proverine na dva haberi. Ma verine se kaste. Proverine se ko a haberi. I para i sila dujmuja, hem petka, hem glava. Ma oven tu menda lesno te krel manipulacija nekoj tu menca. Duj to buti, trebela na mende pralalen, to vela men lač jek je keske. To vela men lač džanindode ko Allah azza wa jal džanela so garabaya ko amaro kalbi. Te gradinašu žon mislibe to vela men jek prema ojek. Em ko kraj pala musliman. Ma dozvolin toro primeri to vel sar futbalsko sudija te prastapalo greške manušengere. Ko toro dživdi pe dik to ove sar futbalerite dorese džikiteri cel. Ma ovi inspektori. Seko je kod gornelangla ko Allahi azza wa jal. A najharisu Allah rodela amendar jek keskere la džajpa te sledina. Odleske prava musliman. A dve isitu te dživdine. Ta isa isitu te deđevape. Soka sadine, a dva kažneine. Soka kere, a dva karake. Odleske pralalen. Pogotovo ko akla divesa. Araken toma reći bija. Pazinen su izgovorinena. Ma dozvolinen te keren fitna emiftira maškar o narodo. Podržinen to mare pralen. Mangen tunen ko Allah ve Allah eskoro azza wa jal se samo agar tergiola cariga maro cuvete mamari sil. Odleske kera dova ko Allah azza wa jal. Amare kalbio Allah te očistinelen taro sekoja zavis, ljubomora, mrzive. Kera dova ko Allah azza wa jal te klamenge nasipio haramja te mrzina taro tugja hakja te naša. Kera dova ko Allah azza wa jal ibadetja te mangaku ibadetja te sigara. Kera dova ko Allah azza wa jal ko akala thanem sai thanenge do rahatluko neka del o bereketja neka arakel o čoroli pa neka duira kerel. Kera dova ko Allah azza wa jal amare maksimen ko pravo drom neka uputinel, amare mušeno Allah kuvetja neka del, amare čemla džajpa neka obdarinel. Kera dova ko Allah azza wa jal amare nasvaleno Allah neka sastarel, oborčija taramare kera neka duira kerel, em amare mulenge o Allahi dženetja neka del. Ekulu kauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيم لنبيه وتكريم لفحمة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
safi tavukları tamamı namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.